NeSilo ingwenyama inkosi UMswati wesithathu uchubekile ke namuhla nokumukela dona ngethi ivakashi itelive laKangwane kulandzela ukuthi ilive laKangwane liyativula ke tandla kumukela labo ke labahlukahlukene labatsandza kuvakashela lona ke ilive laKangwane noma ke batawusebentela kulo ke ilive leSwatini kanti kutse ke ngentsambama ke namuhla kusihlwa wase ke umukela yena ke umholi walo ke libandla leNazareth Baptist Church UNyazi ke Lwezulu khona esigodlweni ke kaRosita kanti UNyazi Lwezulu zathi nokuthi ngisebenza ulethe umthandazo lokumelele evikini lelidako ukuthi lelihle lasisitothandaza kanye nani siyajabula kusini naye eShemba siyabonga Oshela